Kakav je osjećaj početi sezonu sa ovakvim uspehom? Pa najbitnije je da smo pobjedili, osvojili smo taj super kup, prošle godine nažalost nismo to uspjeli osvojiti. Da, na okupu smo tek tjedan dana i nije bila baš laka utakmica, ali eto, kažem na kraju najbitnije da smo pobjedili. Imate nekoliko nove igračice, kako misliš da će se one uklopiti u novu ekipu? Pa mislim da su se stvarno već dobro uklopile, tu su 5 dana, za sad je sve u redu. Stvarno to su igrači koji su vrhunski na top nivou, evo sad neki i osvajači olimpijske medalje, tako da jedni dolaze, drugi odlaze. Kažem, nadam se da će ove godine biti ekipa još puno bolja i da ćemo ostvariti naravno ponovo Final Four. U Lige šampiona imate puno tešku grupu, šta možemo očekivati od toga? Pa imamo, da, grupa je stvarno jako teška, ali kažem, nismo ni mi loši, imamo stvarno dobru ekipu, prvaci smo Europe, tako da sigurno neće nikome biti lako sa nama, ni nama sa njima. Imamo 3 vruća gostovanja, ali kažem, nadam se da će atmosfera ovdje isto biti vruća, da će nas ljudi doći podržati i da ćemo proći grupu. Hvala. Hvala.